Good morning. Ngasi akoigi runes ki energy runes ki reading so apetang tawse ko hadi symbol choose tawba ga ta symbol di oina utare hana ko hadi card khumjala thamba du maina sida same number 1 2 khala se ko hadi 1 ki energy se khanjara traga 2 ki energy se khanjara ko adugi matungina ko adugi matungina akoigi keno ta tare ko nung sidagi lakpa symbol do hape yin se ko ai ani kha auto ko sidagi this kano tawraga akoina ahamba haise ko ahamba sigi ahamba symbol ko hadi number 1 khan bangai gina se lere ko hadi 1 choose to gi mangai na sigi symbol se lai ko aduga 2 choose to gi bangai na sigi symbol se lai ko adu sigi na hadi kari messages piri ge habado do hape jeng minare se ahamba gi sinna kaino ha kan sta hadi Ishore hai tare ko samna habada blessings har sinu ngasi thaba ingkhang chathok photo matamda ai gi shor sina ai bunga pi ba sen bi ba kot pi ba maina gumba oina oiba ma le ko khoi first ko aduga amana mu sei se ko kaino to ba hai tare ko hadi hengat pa hena lakpa hena changakpa adum su leire ko sida leise ko aduga miga pulla ga thabak tongmina ba khoppa gumba yai ko hadi pulla thabak tongmina hai gadi miga keno ma hadi collaborate tawraga ni khangde associate tawraga ni khangde dumai tawraga du gumba leire ko aduga ngakthokpa khotokpa ma diam phai ko ngasi ko na yamna hadi keno ma to matam da isa je ngakthokpa protection se leibado adu hadi samna haibada khudi thigadabne ha kana khalaje ba ataraga ni thiroi ba ngasi ko na tara ko ai yoina aingonda keno ma hadi protect tawraga leiyeba ko adu duni ko sida haise ko hambagi laiba symbol sigi meaning se number 2 ko number 2 is na mulai so kedang comfort ki level dagi ko hadi thola ga thabak to ko samna haibda hadi si je boundaries ne khala se hadi boundaries se si lan tho thabak to de na khala se banang gai atara ga de sigi boundaries se thola ga thabak to comfort zone de thola ga khara thabak no mo khara nangi khitang hona ra me na khala se he na thado ba effort to he na thado hadi engon da sida adwaina thada matam da engon da daw ni khangde amani khangde ko engon da he na lakpa adwaina oigani sometimes leina ko khoina sign to leina ko hadi ai di haido mande ngam do mande adwaina jana raga dum maning han ba khot ba ko adum ba taw gono ba haidi ene haise ko haidi chingi ba line sidagi haidi thola ga ne ko thaba ingkhang to bi ba ko ba adu maina to bi on hai ko silai je ko adu sida lere ko ko gi runes ki reading so ko ngasi ge thank you